Na schadzki prisustvovali predsjedatelj opštini Nikola Vasić i načelnik opštinske upravi Ronko Papuga, a u delegaciji Rusnacog bili predsjedatelju i vršnom odboru Nacionalnog osovitu Željko Kovač, direktor Zavodu za kulturu Vojvođanskih Rusnacog Sergej Tamaš i ispred Bikiću Dejan Bobalj, otec Vladimir Edelinski Nikolka i Janko Natko. Predstavniki opštini upoznati za inicijativu, która u potpunosti potrimana, a za koordinatora dalších aktivností menovaný Ronko Papuga. Tiež dohovorené, že by še už u šľudúšťom týždňu zrobil z boku zavoda memorandum o sotrudníctve zo opštinu Šid a potom ušli za i druhé aktivnosti. Po otrimanej schádzky Željko Kovač i Sergej Tamaš naščiveli i ljetnu vladičesku rezidenciju u Šidze, a potom i budinok Doma kulturi i pastoralnog centra u Bikiću.